Hello everybody, and here we are on the first tee. Martin and I are going to play some golf. It's cold today, and one of the things that I've personally seen during my visit here in Slovakia is the amount of people that go and play golf with the wrong clothes on. Dobrý deň, opäť vás vítame v golfovej škole Bretta a Martina. V dnešnej epizóde sa budeme venovať trošku oblečeniu. Presne ako vidíte, Brett momentálne je počasie trošička chladnejšie, napriek tomu, že je veľmi pekne. Potrebuje sa zabezpečiť počas 18 jamiek tak, aby bol v suchu, v teple a samozrejme, aby mal svoj vlastný komfort. To je veľmi dôležité na to, aby mohol zadať veľmi pekné číslo, to znamená veľmi peknú hru. So Brett, you can tell something about your clothes. My clothes are warm, believe it or not, and it's very, very important for a golfer to feel warm. The most important part of your body that must stay warm are your hands. The moment your hands become cold, you lose all feeling between yourself and the club head. That's why I have these wonderful thick gloves. So when you play in the winter, make sure that you are dressed accordingly, and make sure that you carry this very, very important accessory. This is made in Scotland, and you should drink this after every hole. Cheers. Počasie sa totižto tu pod Tatrami veľmi často mení, to znamená, že musíte byť pripravení na kompletne celú škálu možností, ktoré vám počasie bude poskytovať, to znamená sneženie, dážď, mráz, vietor a oblečenie, ktoré si správne zvolíte, vám môže veľmi, veľmi pomôcť pri vašej hre, tak, aby ste ho mohli odohrať čo najlepšie, ako sa len dá. Good shot, Martin. Looks like he's very serious on beating me today, but he hasn't got the secret weapon. See you next time. Bye-bye.